Tariki ya 18 ukwezi kwa gatanu buri mwaka isi yizihiza umunsi mpuzamahanga w'ingoro ndangamurage. U Rwanda rwo rumara ibyumweru bibiri mu bikorwa byo kubungabunga no kumenyekanisha ibiri mu murage warwo. Kuri iyi nshuro inteko y'umuco yamuritse urubuga ruri kuri Google Culture isanzwe imenyerewe ku guteza imbere umuco. Chantal Umuhoza, umukozi w'inteko y'umuco ushinzwe amamurika n'ibikorwa ndangamurage, akaba ari nawe wakurikiranye ibikorwa ndetse n'ibikorwa by'uru rubuga rwatashywe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu, aradusobanurira imwe mu mikorere yarwo. Uko urubuga ruteye rero, harimo amamurika yakozwe ari mu bice bitandukanye. Hari amamurika ku mateka y'u Rwanda, ku ahantu ndangamurage ndetse na ndangamateka, ndetse hari n'amamurika ateza imbere ubugeni ndetse n'umuhanzi mu Rwanda. Hari n'amafoto. Ubundi abantu basura ingoro ndangamurage basura amamurika, ariko ntibagiraga amahirwe yo kuba basura bimwe mu bikoresho bibitse mu ngoro ndangamurage, kandi noneho icyiza nuko bizagera ku batuye isi yose. Alexis Okosi, umuyobozi mukuru w'urubuga rwa Google muri Afrika, aravuga ko yari intambwe ikomeye ku Rwanda, gusa nanone ngo u Rwanda rurasabwa kuzakomeza kumenyekanisha uru rubuga. For me that's exciting. So it's not just about attracting tourism. Ku bwanjye birahambaye, atari kugukurura abakerarugendo gusa, ahubwo no kumenyekanisha umuco wa Afurika, by'umwihariko w'u Rwanda. Inama natanga ni uko u Rwanda rwakomeza kongera imbaraga mu kubimenyekanisha kugira ngo abantu barusheho kuryoherwa, ndetse no gukomeza gushyiramo amakuru menshi ku Rwanda. Robert Masozera, intebe y'inteko mu nteko y'umuco, aravuga ko ari umushinga uziye igihe, ndetse ko abanyarwanda bagomba kuwufata nk'amahirwe akomeye mu kumenya umurage w'igihugu cyabo. Uyu mushinga rero waziye igihe, waje mu gihe n'ubundi turimo gushaka igisubizo. Ibigize umurage w'u Rwanda bishimwa cyane n'abanyamahanga, abanyarwanda ba nyirabyo ntago turabibona cyane. Uyu mushinga rero ni uburyo bwiza twabonye bwo gukangurira abanyarwanda nabo kumenya no kuwamamaza mu buryo bw'ububanyi n'amahanga bugezweho. Hari ububanyi n'amahanga bushingiye ku muco. Rero uru rubuga twashyizeho kuri Google ruje kunganira n'ubundi buryo bwa diplomasi navuga bwari buhari bwo kumenyekanisha u Rwanda duciye mu muco, amateka, ubuhanzi, ariko bizagirwamo uruhare n'abanyarwanda. Ni igikorwa rero twishimiye kuko cyatumye uburyo twakoreshaga tuzanamo ikoranabuhanga biratworohera. Uru rubuga rwamuritswe rwatangiranye inkuru 58 n'amafoto agera ku 1500, byose bisobanura umurage w'u Rwanda. Uretse kumenyekanisha umurage w'u Rwanda, uru rubuga kandi rwanashyizweho mu rwego rwo kurushaho kongera umubare w'abasura ingoro ndangamurage z'u Rwanda, baba b'imbere mu gihugu ndetse n'abo hanze yacyo, bakururwa n'amatsiko baterwa n'ibiri kuri uru rubuga. Gabriel Imaniriho, Isango Star.